siyamelapha la ekhaya kodwa ikakhulukazi siqala ngokuthi umuntu simhlole ngoba naso i-stroke sikabili kukhona i-stroke uthatha umuntu uphethwe i-stroke kanti i-stroke esithinta amadlozi umsamu phansi kube khona i-stroke othatha umuntu uphethwe i-stroke kanti i-stroke sokulowa seyilwane esenzeke kuye siyakwazi ukuthi umuntu simhlole eqala sibuke ukuthi uhlobo luni le-stroke lesi esimphethe bese umuntu ekwazi ukuthi alapheke ngoba i-stroke asibi uhlobo olulodwa siba izinhlobo ezahlukene ngenxa yendlela esuke singene ngayo kumuntu bese kuba ukuthi ke okunye mangukuthi kunezinto eyisekhaya mhlawumbe efuna ukukhishwa sikhiphe ongunye mangukuthi kunezinto mhlawumbe kufanele kulungiswa umsamo kwakoniwe umsamo ekhaya siyawulungisa la umsamo noma ongunye mangukuthi kunezilwane siyakwazi ukukhipha izilwane emzimbeni womuntu makuthiwa uthoswe izilwane akalungelwa ilutho siyamthula izilwane lezo elungelwe izinto mangukuthi uthoswe ipoki siyamthula ipoki alungelwe izinto aqhubeke nempilo ayephambili. Dokotela omkhulu nangumuntu uyaqhamuka uthi mina sengihlulekile dokotela sengizame konke kusemandleni ami izinto zamazilungi ngidinga imali ungihluphe uthi sengidelile uhlupheka uthi kodwa namhlanje ngize kudokotela oMpanza lo muntu lo ungamsebenza kanjani lo muntu lawo othi yena usehambe kakhulu kudinga ukuthi uyinike isineke sakhe umhlole qala umbuka ukuthi yini okubanga ukuthi ahambe zonke lezi ndawo ahamba kuzo engasizakali ngabe ukhiye wempilo yakhe ukuphi noma kubhathwa kuphi ungabheki amehlo akho ubhekisise kakhulu ukuthi mhlambe kuhluleka abanye abelaphi kakhulukazi bukusisa ukuthi inkinga yomuntu ikuphi mase ubukisisile bese uqala ke umnikeza izinto ezizomsiza ungagcili kakhulu emalini qala uqale uvulele indlela ukuthi umbuku ukuthi umkhiphisa uqa uyamnika lezi zinto uyasizakala umuntu wakho ukuze phela akwazi ukuthi umuntu nangelinye ilanga atshela abantu ukuthi usizakele angenisele umsebenzi uqhubeka umsebenzi yaphambili yilokho okufanele ukwenzeke ukuthinta umuntu osuke sexakeke kakhulu ngamanye amazwi uyaxwayisa kwabanye abelaphi ukuthi bangajahi imali phambili kwenzuzweni akujahe ekuthini abasizakala abantu kulungile phela abantu abalikhiphe uxa ngoba phela inyanga isuke izokwelapha vele kodwa abasizakale abantu kungabe ujaha phambili emalini iqala abantu bengasizakeli abasizakali. Dokotela mhlambe nje siphinde sibuyele nje kafushane kubaba udokotela ngoba yize sasingene sajula kakhulu kodwa kukhona okunye mhlambe ababukile emakhaya abafisa ukwazi ngoba ukuthi ubaba mhlambe ubuka impela nje kubaba osekhona khulile mhlawumbe amakhosikazi nje kababa mengase athi ukuthi fahla kubabukele emakhaya usegwana amakhosikazi amangaki nje ubaba ngoba ekhona namakhosikazi amangaki mhlawumbe nezingane okuthinta ke yena nje isiqu sakhe nempilo yakhe ubaba ngalomsebenzi nje amakhosikazi mabili amakhosikazi ala ekhaya agcagcile bese kuba no oyingodozi okhona omagumede esenhlelweni zokuthi naye angene gcace aphelele phakathi kwesimo sekhaya omandlovu abadala ababili abagcagcile ngokuphelele bese kuba yilo oyingodozi esilindi ukuthi naye angene agcace ngokuphelele kubantwana ninabantwana ke impela ngizele abantwana bala ku 28 abantwana abazelwe ekhaya abangabala ekhaya Kwampa. Yabondliwa la ekhaya. Bonke laba bantu labo uyakwazi ukuthi ukubabambe ngesandla sisodwa. Bonke laba bantu ngibaphethe ngalezandla zombili bafukamelela ekhaya. Baphiliswa yileli ikhaya nakulo muzi baphila kulo muzi. Bahlala egcekeni lodwa noma sihlala kuleli ikhaya.
basabalele nje kwamanje ngoba basabalelisa ukuthi kuyasetshenzwa ngoba abanye babo basePitoli untombazana nje omdala ekhaya usePitoli iphoyisa khona ePitoli usebenza khona abanye baseThekwini abanye bahlukana ngenxa yemsebenzi ngokuhlala ngendawo zokuhlukana kodwa bonke abala ekhaya abantwana hayi mkhulu umndeni wala ekhaya mhlawumbe nje umbukeli nje omunye uzozibuza aziphendule emakhaya ukuthi awu ubaba wayesegiye sephindelele sibayeni sikaNdlovu kwaNdlovu baba mhlawumbe khona akuthandayo nje kangaka kwenzakalani nabo oMaNdlovu kesithinde nje kubona kancane ukuthi nangu babe segiye sephindelela kwaNdlovu nami nenkinga baba ngike ngazama isikhathi eside ngizama ukugana ngicabanga ukuthi nginemizi ebalelwa ko8 engangena ngicela kuyo intombi zakhona uthola ukuthi lezi intombi zigcina zingasahlali zingangani okwaze kwathi ekusuku ngilele kwafika umkhulu uMadoda wathi ake ngimi kulokhu ngihlupha ngihambe ngilobola ngishiya inkomo zakhe inkalo zonke ezinye nje inkomo ehamba ngamasondo ngake ngayishiya endaweni yasechibini eBhamshela kwaphela lezi inkomo ngilobola nakhona ngoba kuyinhloso ukuthi ngigane egcineni kosuku ngicine kungaphumelelanga ukuthi noma kodwa angene ekhaya ngokuphelele kodwa emva kokufika kaMkhulu uMadolo ilapho khona engaqala ngagandwa khona engikhombisa intombi yakwaNdlovu eyubeleni igama layo wathi iyona ntombi eyoba unkosikazi wami hayi ngoba ngangaganiwe njalo futhi kungekho intokazi engangiyikhokhele inkomo ngaleso sikhathi engikhombisa le ntombi yakwaNdlovu ngangikhokhile emzini wakwaSithole kodwa ngagcina mayethu babamkhulu angizukuhlala kulomzi wakwaSithole unkosikazi okuyena ngowami yilo oMaNdlovu ngagcina sengilalela izwi labadala sengiyakwaNdlovu sengithatha lo maNdlovu lo umeleni mase ngibona ukuthi nakho ngiganwa hawu ngashadela sengishadeliwe hawu nakho ngiphumelela ukushadelwa kulaba kulomzi wakwaNdlovu awu amphinde thathe omunye ngoba angizukwazi ukuthi ngibe nonkosikazi oyedwa bese ngicela ke lo nkosikazi lo engase wayesenganile umeleni wakwaNdlovu cha ake sishele udadewenu la ngoba nakho ngibona intombi nizelwe yini kulomzi wakwaNdlovu kwakunentombi ziningi umfana yedwa khona kukhona intokazi angase ngiyibonile futhi khona hayi ake sishele lo udadewenu azokubambisa umuzi ukuze lo muzi lo ubambe nalo wakwenu hayi ngimncenge lo nkosikazi wami omdala azavuma ukuthi sishele dadewabo bese siyabeshela ke lo dadewabo bese simeshelile lo dadewabo wangisengivuma ke naye sengivumile ke naye ngaqala ngalobola yena sengiqalisa naye ngathi ngisuka ke mase ngenza umgcagcoko usuphelele ngabagcagcisa kanye nangelanga elilodwa hawu zawushaya kanye ngelanga elilodwa umgcagco omkhulu udwendwe ukuthi udwendwe ngesizulu awu cha